Hai hai ani khazana mara tai ding song no fung sang jaro jot no khaka song matai hambaya pura chini PM Tripura channel le bising ti hingkang ke ani khazana mara tai ding song norok ko video no pilan sim paithak jaro nai tongri ang ron bagau o video sanam jang mane hingkang ke nai jaro army recruitment office silchar hingkang ke sini o video pilan sim paithak jaro nai tongri video nai na sakang start khaina sakang ang norok ko ni chini PM Tripura channel le bising ti chini PM Tripura channel no like ti share khai mani agulo subscribe khai ni bell icon click khai tapok di najamo army recruitment office silchar hingkang ke tola sujak tongo ro naji army recruitment rally at Agartala from 15 February to 20 February 2020 अपने बिसिंग तलांग jangnai hingkang ke apni address ro najaro ek number tam sike najaro army recruitment rally will be held for eligible candidate of state of Tripura from 15 February 2020 to 20 February 2020 at Dosrat Dev State Sport Complex Agartala Tripura online register omo online ti talang jagano norok nai tongdi hingkang ke omo online ti talang jangnai open website khaijana ro 17 December naijaro 17 December 2019 to 30 January 2020 oboni bisingo hingkang ke boni admit phaini naijaro admit card for the rally will be sent to omo hingkang ke email ti rohojangnai naijaro inko email ti rohojangnai norok no jara oro apply khainai hingkang ke naijaro 1 February 2020 to 8 February candidate should search the Dosrat Dev State Sport Complex o tarikh norok oro search khainai sorry naijaro o tarikh 1 January ni siming 1 January 2020 to 8 January 2020 oboni bising norok ro thanginai oro search kainai norok no admit card mannai norok no je email ti rohorjangnai norok no naijaro hingkang ke oro o address o thangni norok oro o address o thangang ke norok ongnai hingkang ke Agartala Tripura on given date and time as mentioned in the admit card hingkang ke naijaro table box o tamsui ke naijaro category hingkang ke naijaro Silchar general duty all army hingkang ke noro S hingkang ke 17.5 ni siming 21 bochor jara oro jara candidate tongnai hingkang ke born beta on both dates inclusive hingkang ke naijaro 1 October 1998 ni siming 1 April 2002 oboni bisingo tongna nangnai borokni jara achaima sal hingkang ke oro minimum physical hingkang ke naijaro omo height hingkang ke naijaro 160 angna nangnai 160 kana nangnai hingkang ke boni weight hingkang ke 48 kg angna nangnai tei boni chest hingkang ke puli sawini oro 77 plus 5 semi puli roni tei oro 5 semi mane expression omo khaina nangnai hingkang ke oro tei kisang ke education rokni kok sana thakang ke naijaro education ni kok sakang ke oro minimum 10 metric pass angna nangnai tei boni marks hingkang ke 45% marks nangnai hingkang ke aggregate and 33% rok hingkang ke omo hai protek subject omo hai nangnai ta hingkang ke norok obono olo nainari ang tabuk norok hai video para khainani bagui sai thango ke bina boro naijamo mubo shoulder technical omo bahaino hai 17.5 simi 23 bochor jora boni years nangnai naijaro hingkang ke boni date of birth hingkang ke naijaro oro sujak tongo tei boni height hingkang ke naijaro 157 nangnai tei boni weight hingkang ke oro ekui no puila saman hai joto no oro ekui mang hingkang ke boni oro body rok puli saroni oro tei bo emne normal 77 nangnai tei boni plus matlab ki puli rowinai oro 5 semi puli nangnai hingkang ke oro 10 plus 12 plus nangnai oro English ni hingkang ke haino hai oro tola rogo nainai di
भिडियोनि डिस्क्रिप्सनाव aboni link dirwano hingkangke norok nainai di hingkangke o video paithakgo haino hai kopini jorokno chini PM Tripura channel ni bisingtwi chini PM Tripura channel no like tei share khaimani yagle subscribe khaina bell icon click khaina tapukdi jotono hambai।